Omunsi ahitaka ryizire nerufunda ahabwo kweyongera kw'abantu okozesa kurungi itaka rikye ery'omuntu atwireho nicyo kirukuretaho eshuransia. Omururembo rwa Kasese Municipality bamwe mu Banyayuganda borekire cyo kureberaho kirungi ekyo kozesa omwanya muke ogubatwireho koraho eby'obuhingi n'oburisa. Asineiri bukanywa ari mukuru w'eby'obuhingi n'oburisa aha Municipality ya Kasese nashobora ngu okuhinga n'okurisa omyanya y'endembo cyanguhire nko kubaremu ibiri ngo kimwe cyonka abantu no kumanya kuba kubasa kozesa plot zabo nche ngo kandi tikirkwetengana capital nyingi okukitandika. The small plots that to have to koleseyewo to utilize these small plots to produce food security actually tomato ngabyali mama kawetu nareka ntote bantu ubutuko bunene sende ko era wa mawe tukochibilikanye tunguru shenyanya sukuma wiki pinare akura. Yonisi Sande Mutoro omuturage wa Nyakasojolo wa omurembe ya division omurembo rwa Kasese abasize kuba musinguzi omukozesa plot ye ya futi 50 ahari nshanje okoreraho ebyobuhingi n'oburisa obwogo arukubyaraho emboga omipira ya motoka hamuna n'ebicebe ebya plastika atiyo atungiraho enkoko n'empuno atiyo akitunda aherera abana be school fees. Ikero kwa plot ya 50 esya meters 50 okunsanju almost naryo kandi tungatungako ngaute kwesya emikubi emyerauru esya vegetables obutunguru esya nyanya sukuma wiki spinach pinari ebyo sya bingabi uto kwa farm yayi kwa hano naryo kandi ngaute sya ngoko ngatunge sya ngoko esya broiler inatunge sya ngoko esya broiler nasingasiura ya inatungane sya mbunu kwa farm eno. Yonisi Sande Mutoro ahwereire batahibe omukichweke ekyo okumanya empinga y'omurembe eyo mu ndembo ekibahwereire okurwanisibura ry'ebyokurya omu maka gabo. Na baterera and at least obuli mukali atunge akalima kejokoni kozi kwabi wabiri sevinga okwengurucha yawo esya nyanya obutunguru for example namunze myaka 8 esindolo obutunguru so eyu ni ngabye namabi saving esya sentence yayi. Noah Kambale omuturage wa Kigali Sero mu Central Division yo mu Kasese Municipality nawe agoboroire omukuhinga no kurisiza ahitaka rike nasima entebekanise jingwe muhereire okora kurunje mirimo ye yahaka na no kongera ahamiberere mirungi yekaye. Akarema muba tusomesha mbo akarema kejokoni kakawatika ya eka kolohandlo emboka kolohandlo ringiresha sende so na imunga twamo ende na malima kalima kejokoni changananyi watija nekwenene echaba tusomesa ya chabara nyikolera kutsewe nkoko bagirango ahari ekirungi n'ekibi kitahaho empinga eyo murembe eyo mu ndembo nayo eine bizibu byayo. Esyangoko syabataka nesyambeba sikali ebyalya byayi esyebisisa eyindi challenge ngebinde beremwe byosi bikarwara bikarwara nari ngabe foherera ngo kungana babwira omwame batsi eyirogani abaneiba bakiba nawo tashambene senemulero mutawuni ukabye wavarahera yavarakula eshambene isha kutulia ishalyayo betu kandi so kwa maha wanganimia ngebiringa bitimba rundi ebineti iwe bitimbya kwa iringa singenge. Asineiri bukanywana hagabsha abahingi abo mu ndembo okujawukira emiringo mirungi hamwe n'embibo ezirukwera zitarukuteganisa ezibarukubasa kuyiterera oteireho kufuhira kibahwere okugobora omututu zabo. Amakalima kawo wa marazinga masho shepedi siringi 10 isha shenyanya ukabyo munywani kwa maso ayo kwa masha ayo ukerimwe kirishi ukasakeremo butuku ukarebeshe belinganyisi nesiwe ndeke es redot toroland obutuku obutuku sikoha ukawukayeka nosi umuntu yawuto hikangu. Obo abaturage nyamwingi barino bashwakira encourage echweke ekikero kirire okutuntumura enjara okugira entasya obw'abahingi n'abarisa abarukwenyigiro mu mpingeji eyo murembe barukuba ekyo kureberaho ahabandi nabo okukora nkabo. Gasha kwa Mate Isaac omuri Kasese.